Pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammatin tammah. Ayamanan yan, mga Allah, na pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa din sa tawa makasimbayang sa fajr, maana subuh, sa barajema, orian yan na muntud. Dini yan di titadin tadiman so Allahu subhanahu wa ta'ala, taman sa sumabang so alungan. Thumma salla rak'atain. Sa oriano kapakasbang o alungan, may pusagyang kutuwa waktu isa sa paron so kasimbayang na simbayang man sa 2 karakaat agito so salatul duha kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Na sabna rama pambagian yan agyang kutu balas o kapag hajj agu kapag umrah tammatin tamma sa kompleto atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa miya ka talunian matero agyang kutuwa ka ko kompleto niyan at tigena kompleto abalas pangorek wallahu subhanahu wa ta'ala. Mataan na so muslim na sagyang kaya kibabatugyan sagyang kaya dunia na malubay ada kapakagaganyan. Inun tabu sagyang kutuwa beker piperurun wallahu subhanahu wa ta'ala ulina ini begayrun wallahu subhanahu wa ta'ala. May sabab san mangurip Allah na patut ko muslim agyang kutuwa kapasenggay niyan sa oras kapamagitungan niyan ko ginawa niyan nagu kapatita din tadminian si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Agu dini anon di bagu-bagu nagyang kutuwa paratian yan sa andaman ayay kapupakabagrian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. May sababsan na ini sugu Islam magyang kutuwa 5 waktu sambayang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumi sababsan mangurip Allah ini pangusiat o Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku muslim agyang kutuwa kasimbayang yan sa subuh sa barajema mangurip Allah. Sa oriano kapakasimbayang yan sa subuh barajema na paguntod sa kanyan sa patitadin-tadiman yan so Allahu subhanahu wa ta'ala sa taman sa makasabang agyang kutuwa alungan mangurip Allah. Sa andin ni kapakasabang panagyang kutuwa alungan ami puro sa diyang ka amay po sa agyang kutuwa waktu isa sa parunagyang kutuwa sambayang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala maana ami puro sa qadra rumh maana ami puro agyang kutuwa alungan sa agyang kutuwa sibangan yan sa may pulagido bangkaw sa kapuro agini puro agyang kutuwa alungan ipon sa agyang kutuwa sibangan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pasimbayang sa 2 karakaat ad-duha